Kita niatkan pembacaan surah Yasin yang pertama ini agar kita minta kepada Allah untuk memohon dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Allah senantiasa berikan keberkahan dalam usia kita. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah wa Yasin. Al-Fatihah. Surah Yasin yang ketiga kita niatkan memohon ketetapan iman dalam Islam sehingga kita sampai ke akhir hayat kita Allah berikan husnul khatimah. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Selanjutnya kita baca surah Yasin dimulai dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, di mana kita niatkan pembacaan surah Yasin yang pertama ini agar kita minta kepada Allah untuk memohon dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Allah senantiasa berikan keberkahan dalam usia kita. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah wa Yasin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim linunzira qauman ma unzira abna'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan ghailal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghaynahum fahum la yubsirun. Wa la yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yarau al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya
مولانا يا معبود وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والاكرام يا ذا القول والانعام لا اله الا انت زهر اللامين وجار المستجيبين وامان الخائفين. اللهم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا او محروما او مطرودا او مقدرا علي في الرزق اللهم بفضلك في ام الكتاب شقاوتنا وحرماننا وطردنا وقدر ارزاقنا واثبتنا عندك في ام الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فانك كنت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب. الهنا بالتجلي الاعظم في ليله النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرغ فيها وكل امر حكيم وإكرام. اصرف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para Bapak hadirin, kita baca surah Yasin yang kedua. Kita niatkan dengan pembacaan surah Yasin yang kedua ini kita mohon kepada Allah senantiasa Allah memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dan senantiasa bisa digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatiha biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah wa Yasin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin.
وأثبتنا عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل يقول الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهنا بالتجل الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المقرب الذي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرى اصرف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya baca surah Yasin yang ketiga, kita niatkan memohon ketetapan iman dalam Islam sehingga kita sampai ke akhir hayat kita Allah berikan husnul khatimah. Biniyatil madhkur siril Fatihah wa Yasin al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun